Ubelaya pi, kanito kajing pentip wa kabalang Katolik mo kumpat, na puman ga yaka fit hakan kasan wa kan ruteri ku disembar araja apusan. Na cibun ki item ki wawi pi ulaki, pat ki kinjaba mo yok pi hakan kasngi. Hakasan terik, na jing penyu leni kajing penlek ya drama kau put tuit pusiar hei por nyawaje, na lek kinong chat ki wabon hakan kasngi. Na lek kajing penlek ya ka general hausi wa ka bampar hausi ka wa arpa hajar, fast house uman go cipa hajar, second uman go san hajar, jolly 7 corner wakilain uman gi cici hajar kawi. Idorong kani tiket uman go cispa cikat lekat uman go aspa tengka haka sengi ko bot da wan DJ sen wa DJ precious o wan pencong chit upang kemen ya kani kemet da lek ka bampar hausi ka wachilak ka fast house uman go san pa hajar second house uman go arpa hajar third house uman go cipa hajar joli 7 corner wakilan uman di soso hajar kawi dorong tiket man go lespa cikat lekat uman go san spa tengka de ipor upang kle ya hausi hawro arsengi uman go cipa waji imit ya da lek kajing penlek ya ka lucky draw hakan kesni first prize uman go lelak, second prize uman go cilak, third prize uman go sanpau hajar. Dorong gani ke tiket lucky draw uman go lepau tengka kawi, lespak tengka cibuk. Ikau uman yang gani ke fit hamadan bol warim yong kemo keempat. Ini tak ada kut kerpat ya pi singap yawan ya share ya gani ke video ciperlok kerjor yong pi. Kajing wan ga yong pi uman go kajing job yong gani ke fit. Kublai cibun kublai cejar